Kaseng Hinyau Trap Youth Council HYC West Castle District manhak arpue terik ukalalengkot arajar arposan kaliyo ban rakhe gijing dap chupos nem jong kaseng lengba gijing elekai inter circle football kabala penlong hapo komandan elekai langdan hapo kasnong Sedley West Castle Hills ya kabala penya de sport committee jong ke HYC West Castle District hakani kasngi lawan ban shimta da baro ki circle hapo ko West Castle District kata ka HYC Nongstoin Circle Mountain Road Circle Mau 8 Circle, Rimuliang Circle, Lailingdo Circle, Rambrai Circle, bat ke HYC Nongtrai Circle. Nong yelam barang ba kaseng HYC sengkemi, usamla roy kuparsen ram, ulalong kum ukongsan. Hagani kesni bakarpang jong kaseng, haringkat ke jingdan langru presiden ke HYC West Castle District, usamla lumlang karsemle, General Secretary ke HYC West Castle District, usamla wante boglingdo, kinong yelam shnong, kidukot ke women swing jong ke HYC, bat kiwei. Bang lengba kan ke distrik ke jongi ngilasai ya bun kirat ba kabagari pagajai meru hadu mentah ke burom yaki ngilasai ya tiro sing sim ubadai na ke himanong klau ngilasai panong lai kabadai kawe na pedeng kilong kumi hake himau mau yang kabelapau sisa kum karu ya le ngilasai yang pakim wiklif sim ubadai sim kena jog himanong son ubadai urang yale ubah klam randin bat ngilasai i mai joping ibadai nong yale ibayai ne hadu ba idalej no nang ne perthai kinong rem jong u giyai ne hadu menta bat sibun girang ba kisamla klam dajar kerten bagajai meru jongi kadong kathang jongi kelasai kumta nagaleng jongi ke badon kam kalong bangin yai tristam banbut ye gidinjat ke jongi wadlang ngimla sispa sya bangimla rela ngila tang si pho arpho sya la si pho arpho persen na jinglong ke jongi kanno kanlong ke jingsangan jagari bagajai meru ke jongi namkwa ban kren sibun rai lengba ke jingyat nanti ke jongi si pho snam ngasngauru yaban yathu banagliang jongi kum kasang ilapan krek nadong sedong ya bangin sasdang no bantai ya ka office rekam juga HYC West Castle District kata kadai ka history ka baringkong ka bakum kasang ka bangila yat yanti ka bangin sajam ya kuni kalong sisa ka jing sak jing kan mau yangi kamtam nagaleng jongi sakat no ngidang don ka HYC rai ai baka mensim ke jongi kan ye don rekat bat phi lah kanu ko benta usipai no yalam jongi kat no undon wantai kat no undon na kaseng rai ka bajing kwa ke jongi kelong baka dur ka dar jong kaseng ke jongi ka yeng kasem jong ka HYC West Castle District kan long ka yeng kasem ka baskem ka badan ka nong rim berkumju ru ka badan lagi jong kijaka kibuta berki office kata kadai kathong ga jongi ban penyar susu ya kejing terekam hoi ngilamat agni kisipul senam kum kaseng ngilamat sibun ni kejing bangi kendu kejing syak tenju ya kejing syak kenok ki babun jat anrai tang kawai kalong kabau blai tip kham bahai kejing im jongi ladangi ngilek ya ka bahatam hoi don ki bakenok anrai kumnu kinrat ya kata kejinglong babah ke jongi larangi bat ya kata ngis kem ke kerpat yang gidohot jongi ngajuong gi circle ke jongi ngi gi sipai ke jongi gidon gi ba interest lan gi basutna di kam yele kai ringa ong ru epi mi ru hamadan thama bakaje bendu gadon kam dei tang kani kamadan ke bagadon kam ya phi henrai kari bakaje bendu gadon kam ya phi mi ru angta ban nagliang jongi ngi kwa ban penroy ya ka talen ke ba phi don nor ban sei ki no yalam kadi ka kamram ke jongi ngim ong nangno ngin sei no yalam rai ka jing kwa ke jongi kelong ban sei ki no yalam ka thong ke jongi ban ngi kwa bagi circle ke jongi kin trei kam kata ka pen kemen ni namar lada ki circle ki trei kam lada ki unit ki trei kam kat no ka pen ka mensim jongi kum kinang yalam nges kam banga lengba kan ki jingdap si phos nem nya kaseng
Nagiliang jong ang ala no senyang ya ka wei ke jing ruai. Ka bangin saplat ya kene kapor. Ka bala penbit penbiang dei bajos thong ni. Iwe na pring riurang ba ibadan ka sap. Man syakri nam tagari boy jai mendeu. Kele se shibit pin saya ngau ya kene. Ka bangala persang ala thong ala puson ya ka ei ke jing ya le ke jing mat jing e ke jing ni ke jing pat ke jing ni ki umat jing ki rangli ki jogi ki badan hapo jang West Kasil district. Ki pamat ya kijing jenjar ki badun kam ya kasnam ki badun kam ya kijing yarap ki jungi wat la kham tam hakene ke juk ke bangi im ka yo no son bar ki we pat ki yo kham tam ke yo no son ka im hagata ka don hagata ka jing yale bagi nong di drok ki kwa ban pen kala da ka we pat ka yo ke batrim hapo nya ke West Kasil district ka dei ka kamram ke jungi kem sipai bangin don bangin yai trei man syakri nam taga dong khasan ke jongi nges kem bang warlas shibun kita ke jing bang ye kendu hak kam drok lai shibun ke jing ke bang kendu marka krul ka dei hang ni ki businessman ki ba im dagi spa krul shi singi ka dei hak dei kam droks ngilai ka sang jongi dei tang ka berit ikwa bani le klam kan randen keladan bon kita ke jing kinong yalam jongi sang kemi keladan bon kita ke jing ya le wat apo jong West Kasil district tu. Henry tangkau wei ke bangi sungu ngimpat yo ki telefon ki bagin tren yang i Henry ki ong tangkau wei kanai kadai ke jing sedang jong ke jing elek ke jong i nges kam bo ulai unang tiliti yang i bangi la bakum bangi dawai ke sarkar teng ibru sarkar ki ong hangno ngin le hangno pi ke HYC pilih tepat nomor wi ke rehab sentar ke pilih tep mentar kalau don kendup kendram nganga keren da ka basang ong please sama pi nok trai kam sarkar kan kabangi ngila dawa na ka sarkar baga dre ka dewan pli ka rehab center balapet da ka office hapo jong ka West Kasil district ka balapet da ka sarkar jala kenang managaliang jongi ngin yo man kentu ki samla bakin phai bakin yo shisai ka tagalat re ka sarkar ka jongi penlut ki krul nagbanta baniale yo drop re ka ta ka jingiale ki jongki ngi badan takatukat ni ki jaka baka yo hak tak po jong ka jela jongi ngamtip hangnu kil de yakun ya kata baki penlut daki krul ban yakun ne drugs ingej kam daki jingi trailang ke jongi kumboong ki naka police department ki ong ngi ngidun kam ne trailang nagaliang jongi ngin ai ke ketiga yang ketiga mon batang ka we galong ka jingi le jongi ngide ban ne bat ngi ban scam ublain ker khulang yang i baro kum ki samla mana kuat mana pertalang sesin tur seprang Im Islam gari bagi cai bandreu kublai shibun